سلسله گزارش صحبت‌ها تحت عنوان فروغ سپهدانایی در حاشیه آزمون جمهوری فروغ سپهدانایی از تلویزیون بارسان ادامه دارد و عین زمان ما در کتابخانه ملی تاجیکستان قرار داریم و باید که کتابخانه ملی تاجیکستان یک نهادی مسئولی برگزاری آزمون است و در این کتابخانه ملی تاجیکستان تالار مخصوص و گوشه مخصوص برای آزمون هایش است تا خوانندگان بیایند از کتاب‌ها از ادبیات استفاده برند و همزمان بعضی مسئله‌ها را از دستاندرکاران آزمون گیرند. این لحظه یک صحبت داریم در دوره آزمون با شفقت امینوف، مدیر شعبه خدمت رسانی و کار با بازرگان کتابخانه ملی تاجیکستان، دایر به آمادگی کتابخانه ملی تاجیکستان و قبول کتابخانه ملی تاجیکستان وابسته به همین آزمون. البته می‌دانیم که در ردیف اکادمی نهاد جمهوری تاجیکستان، وزارت فرهنگ، وزارت معارف و علم، کتابخانه ملی تاجیکستان یک نهادی مسئولی همین آزمون است و از روزی تأسیسی از سنه تأسیسی برگزاری آزمون البته در کتابخانه ملی تاجیکستان هم چندین چهاربین‌ها برگزار کرده شده. میخواد نیست؟ گفتن لازم است که بعد اعلان شدن امر پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور دویر برگزاری آزمون فروغ سپهدانایی در خیلی که شما در بالا قید کردید ذکر کردید در قطار دیگر نهادهای مسئول جمهوری کتابخانه مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان هم یکی از نهادهای موظف اویدی برگزاری این چهاربینی یک چیز را باید قید کرد که از روزی اعلام گردیدن ما یک قطار کارها رو به سامان رساندیم و تا به حال در این سمت فعالیت خود را برده ایستادیم. خود شاهد زنده هستید که در نزد کتابخانه ملی گروهی کاری تشکیل شده است و نفران در اشونه یکم از روز اول اعلام گردیدن شخصانی که خواهشی یعنی داوطلب شدن داشتند به این آزمون آنها را به قید میگیرند. گروهی کاری تدارکاتی در نزد کتابخانه ملی فعالیت دارد و در نزد کتابخانه ملی تاجیکستان تالار مخصوصی آزمون فروغ سپهدانایی تشکیل کرد که حالا ما در این تالار قرار داریم. در تالار همه شرایط ها خوب مهیا گردیده است و خود شاهد هستید که وابسته به 4 نامیناسیه که در این آزمون اعلام گردیده است ما یک تعداد معینی که کتاب‌های دسترس رو در نمایش گذاشته ایم و دلخواه نفرانی که از این آزمون خواهش اشتراک و نفرانی که در اینجا به قید گرفته شده بودند آنها از این کتاب‌ها استفاده می‌برند. بغیر از این در نزد تالار شعبه و دیگر تالارهای شعبه‌های خدمت رسانی همه گونه ادبیات‌های ضروری وابسته به نامیناسی‌های آزمون دسترسی تمام مشتریان و داوطلبان بوده می‌تواند. از روی مشاهده‌های ما چون ما همه روزه زیر عنوان فروغ سپهدانایی یک صحبت‌ها می‌گذرانیم در شهرنامه‌های گوناگون اشتراکچیان اساسی همین آزمون خوانندگان مؤسسات تعلیمی یعنی خوانندگان مکتب‌های میانه و دانشجویان به حساب می‌روند و به کتابخانه ملی که مراجعه می‌کند چون اینجا چون امکانات‌ها وسیع‌تر است و البته شاید که نفران زیادی به اینجا مراجعه کنند. قید کردن ضرور است که امروز کتابخانه ملی تاجیکستان با تمام قشرهای جمعیت با تمام نفرانی که خواهش کتاب خواندن و دیدن کردن از کتابخانه مؤسسه دولتی دارند کتابخانه ملی تاجیکستان دارند خدمت رسانی خوب میرسونند. همه اون نفرانی که در این آزمون نونویس کردند علاقه در از این تالارها از شعبه‌های خدمت رسانی موادهای دکاری را گرفته استفاده بردند. بغیر از این ما اقدام گرفتیم و در این بین ما زیاده از 300-400 کتاب تعداد کتاب‌های ادبیات‌های کلاسیکی تاجیک، ادبیات‌های معاصر تاجیک و ادبیات‌های جهانی رو با شکل الکترونیک گرداندیم که هر یک داوطلب میتواند بی ممانعت از این استفاده برد. حتی در سامانه کتابخانه ملی تاجیکستان وارد شده دلخواه
адабиётое ки ба он мақбуланд ё ки хоҳиши аз он истифода бурдан доранд метавонанд гирифта баранд. ва гуфтан лозим аст ки дар ҳоли ҳозир нафарҳое ки азбаски озмуни ноҳиявӣ ва маҳлҳо ҷанбасти худро ёфтанд, он нафарҳое ки дар он ҷо ҷойҳои намоёнро гирифтанд ё ки ғолиб гаштанд, дар мо номнавис шуда истоданд ва онҳо аз хизматрасонии мо истифода бурда истоданд. манзури ман он буд ки воқеан дуруст қайд кардед, манзури ман он буд ки масалан ғайр аз он ки хонандагону донишҷӯён муроҷиат мекунанд нисбат ба иштирок дар озмун, нафарони касбу кори гуногун ҳам ба мушоҳида мерасанд? бале, дар ҳоли ҳозир нафарҳое ки синни солашон гуфтан лозим аст ки аз 50 зиёд, аз як нафар иштирокчии озмуни ноҳияи Шоҳ-Мансур иштирок дорад, як нафар дигар зиёда аз 2-3 ҳазор ғазал медонистад, он касам ҷои дуюм ё сеюмро гирифта буд аз ноҳияи Шамсиддин Шоҳин. ва гуфтан лозим аст ки аксарият иштироккунандагони ин озмун имрӯз ҷавононанд. маҳз хурсандиовар дар он аст ки ҷавонон рӯ ба китоб, рӯ ба хониши китоб оварданд ва аксарияти онҳо иштироккунандагони ин озмун ҷавонон мебошанд. ҳоло дар ин самт бор корҳо зиёданд, нақшаҳо зиёданд ва мо ҳаракат мекунем ки бештар ба муштариён китобҳои тоза нашрро пешниҳод кунем. имрӯз харидории нисбати солҳои пештар харидории китобҳои тоза нашр пурмазмун ҳам бештар шудааст ва ин ҳама бо шарофати истиқлолият, бо шарофати дастгирии пешвои муаззами миллат дар нисбат ба ҷавонон, нисбат ба китобхонӣ ва илму донишу фарҳанг. воқеан дуруст қайд кардед. дар вохӯрие ки бахшида ба рӯзи забон пешвои миллат бо аҳли зиё фарҳанг ва ҳунар баргузор кардан, илм аҳли илм, як нуктаи муҳим рӯй овардан ба китобхона ва истифода бурдан аз имкониятҳои китобхонаи миллии Тоҷикистон буд ва воқеан дуруст қайд карданд ки яъне ҳар нафаре ки мехоҳад дар рӯи китобхонаи миллӣ боз аст. ва шумо дуруст гуфтед ки аслан манзури ман он буд ки яъне нафароне ки дар минтақаҳои дурдаст ҳастанд ва шумо дуруст гуфтед ки яъне онҳо аллакай имкон доранд ки ба сомона ворид шаванд ва адабиёти дастрасу ҳамин хел нест хонанд. дилхоҳ адабиёте ки ба онҳо лозим аст дастрасӣ пайдо намояд. ва озмун як гурӯҳи хеле калони тадорукот дорад, гурӯҳи босалоҳияти тадорукот дорад ва аз аъзои гурӯҳи тадорукот низ ба ҳамин китобхона меоянд ва аз ҷараёни баргузории озмун огаҳ мешаванд ё не? бале, доимо мушовирони пешвои муаззами миллат дар ҳайати нафарони вазорати фарҳанг, вазорати маорифи ҷумҳурӣ ва як қатор шахсони мутасаддӣ бевосита аз толорҳо дидан карданд, аз сифати хизматрасонӣ пурсишҳо карданд ва бевосита бо хонандагон, муштариёне ки дар толорҳо оиди китоб ва хизматрасонӣ дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон ҳамсӯҳбат шуданд ва суҳбатҳо гузаронинданд. яъне ин нишон медиҳад ки озмун ҳамеша зери назари масъулин аст, зери назари кумитаи тадорукот аст ва зери назари бевосита худи пешвои миллат қарор дорад ки тавассути озмун метавонем ки беҳтаринҳоро дар самти хондани китоб ва тарғиби китоб муайян кунем. мо медонем ки озмун аз рӯи 4 номинатсия сурат мегирад ва оё ҳамин хел як хулосабаром шудааст аз ҷониби кормандони Китобхонаи Миллии Тоҷикистон ки ба кадом номинатсия шояд ки иштирокчиён зиёдтар рӯ оварда бошанд ё ки ин ҳоло дар сатҳи омӯзиш қарор дорад? гуфтан лозим аст ки нисбати ин озмун аз тарафи пешвои муаззами миллат ва як миқдори хеле калон 310 000 сомонӣ ҷудо шудааст ва ин миқдори маблағи калон ба 4 номинатсия тақсим шуданд, яъне ки ҳар як номинатсия ҷои муайяни худро дорад, якум, дуюм, сеюм ва ҳар як ин ҷо мукофотҳои пулӣ дода мешавад ва дар охир мукофоти калон ба маблағи 50 000 сомон, яъне ки шоҳҷоиза ба нафаре ки ақаллан 70% ҳамин 4 номинатсия вай ҷавобгӯ мебошад супорда мешавад. ҷанбасти озмуни фуруғи субҳи доноӣ моҳи декабри соли ҷорӣ дар муассисаи давлатии Китобхонаи Миллии Тоҷикистон
баргузор мегардад. дар ҳозир гуфтан лозим аст ки бештар ҷавонон дар номинатсияҳои адабиёти классикӣ ва адабиёти муосир шавқи равғати зиёд доранд ва иштирокчии фаъол мебошанд. лекин ҳастанд нафароне ки синни солашон мартабаашон ба ҷое расидааст, лекин онҳо ҳам талош варзида истоданд ва бисёр хуб тайёрии ҷиддӣ дида истоданд. ва воқеан озмун ҳар нафаре ки ба худ бовар дорад, дӯсту китобхон аст, озмун як имконият медиҳад ки худро муаррифӣ кунад. ҳамин хел нест? тавре мо мебинем дар ҳамин толор вобаста ба ҳар як номинатсия гӯшҳои махсус ҷода шудааст ва ман фикр мекунам ин адабиёте ки ҳаст ин ҳамчун намуна аст, чун рӯйхат хеле зиёд аст ва худи адабиёт низ фаровон аст. ҳамин хел нест? ҳама онро барои намуна ҷойгир дода намешавад ва агар нафароне ки хоҳанд омада дархост мекунанд ва китоби дар кӯли ихтиёр гирифта мехонанд. дар гӯшае ки шумо дида истодед, шумо шоҳидед, ин адабиётҳое ки дастрасанд, яъне ки нафарҳое ки дар ин ҷо хоҳиши иштирок номнавӣ шуданд, довталабанд ба ин озмун, дар ин толор дарс мегзаранд ва тайёрӣ мебинанд. Дилхоҳ адабиётҳое ки ба онҳо тезтар дастрас бошад, гирифта метавонанд истифода баранд. Ба ғайр аз ин шумо шоҳид ҳастед, дидед ба чашми худ мо SD дискҳо тайёр кардаем, дискҳои махсус ки дар он ҷо аз 7 то 8 китоб ҷой дода шуданд вобаста ба ҳар як номинатсия. Онҳо метавонанд шакли электронӣ ва SD дискҳо метавонанд бемаъмуният истифода کنند. ва дар назди китобхонаи миллӣ шуъбаи хизматрасонӣ фонди махсуси худро дорад ва ки зиёда аз 14-15 ҳазор китоб бо забони тоҷикӣ ва зиёда аз 50 ҳазор 48 ҳазор китоб бо забони русӣ ва умуман дар шуъбаи нигаҳдорӣ ва шуъбаи адабиёт ва фарҳанг, шуъбаи адабиёти хориҷӣ ва ҳар як ин шуъбаҳо дорои фонди махсуси худанд ва дилхоҳ нафарҳое ки довталабанд ва дар ин озмун иштирок доранд метавонанд бемаъмуният аз тамоми фондҳои ин чиз ройгон истифода баранд. дар масъалаи дастрасии китоб, дар масъалаи пешниҳоди маводи лозима доир ба номинатсияи ин озмун ягон камбудӣ ё ки ва камукостӣ дида намешавад. он чизе ки аз тарафи муштариён хонандагон ба мо дархост мешавад, мо сари вақт ва босифат таъмини худро мекунем. ташаккур. ва мо низ беҳуда дар ҳамин гӯша, дар ҳамин толор суҳбати худро баргузор накардем то бинандагон воқеан ҳам бинанд ки имкон доранд ки биёянд ба китобхонаи миллӣ муроҷиат кунанд ва албатта аз адабиёти мавҷуда, аз гӯшаи мавҷуда истифода баранд ва ҳамзамон тавре ки Шавкат Аминов гуфтанд метавонанд ки тавассути сомонаи китобхонаи миллии Тоҷикистон муроҷиат кунанд ва адабиёти заруриро дастрас кунанд. дӯстони азиз, мо минбаъд низ кӯшиш мекунем дар ҳамин толор силсилаи суҳбатҳо ва гузоришҳоро бо ширкати кумитаи тадорукот, дастандаркорони китобхонаи миллии Тоҷикистон ва худи хонандагон ки бевосита